Kulpat buvan mahar bişin qinsa chunnu dikeysariyo. Mahar büyükünü qinsar safar zuruy va Shawwal zuruy. Muhammad idosil sallallahu aleyhi ve sellem Shawwal zuruy buçusar Aishat radıyallahu anha. Safar zuruy Salvadush Fatima radıyallahu anha şerbullusar Ali ashablun radıyallahu anhum. Mukumma mahar mizitravu bişirçe qinsar. İmam Tabaranil busussa hadis rabu okussa kutsuy yalagu nujmar qini mahar bişav qinsar tibur. Çavussa salihsa insan talbussa qane qorxil axten bizanin mahar bişav qinsar okunu bur. Şinavussa ve mi barzrut urça minnuvugu mahar bişin buçissar. Liçişivu daqqassar. May zuruy yago zumari taval qinilul va qurban bayram raldaniyo kulpat ban qabuçissar uçavu telissa baqqassar. Mukunsa xavarden vi xanan qabuçissar. Tuhfatul muhtaç nihayetul muhtaç.